Among bachere daman nag-comment kanya kon. Nga. Among timbaga na? Una na eh. Atoy man lang ti vlogger nga aging dadamag. Ngimti kapag paiswanan na awan sa amin ngamin ti kwartana. Grabe nga nagsao. Agin dadamag nga. Ki, baka aji panta pinag-inquire Nagatangin tang daga. Ay, Jalibagaw. Wow. Aji nag-inquire ta nga daga Jalibagaw ng... Gapunta nag-inquire ti taon ki. Sige, daga nga gatangay. Kasi syempre, ginquire kamit ata no, mamumit no, kasano ti kwana ti daga, diba? Iso nga rin nga ginquire ka, tapno maamuam, agi jay information na aji nga daga. So nga nagdamdamag ka no, adamit lang tax declaration na, kasta. No, na-ice meet lang aji No, na-ice meet lang, awang ba problema na aji nga daga, nga agbalinto nga parikot. Mit dakis ginobrami kakabsat ta. Nag-inquire kami pa ilang mate, bago gatangin ta. Mayat-mit aji sigurado, di ba? Tano, aji atat alangan gar nga, sige ko nang hamugayam kaya nga, kuwain aji presyo da. supay. Hangag sinabat nga kunada. Tsaka makauri mit dayta, no once nga nag-inquire ti may nga tao, adan to mit lata di aldaw nga pinagsublina. Ay, kaslamit lang no ko gap-apply ka ti trabaho. No, ag-inquire ka. Ay, Sabi nga sige da nga lain da ka, di ba? Kaslakas jay. Ay, dinakas da. Di binangdamag ta. Nga hantay nagsisinabat ti presyo kat hantay nga naginala kat nagpasensya ta pa ita. Hanga nagsinabat. Mayat lang kuma. No, awan ti una nga nagatang mo nga daga. Damo kami nagatang mo una. Dagamin ti umuna nga nagatang tanga daga aya. Awa, mayat kuma. Ay, dinakis da. Ginakis dati kwa pinag-inquire. Apay nog-inquire kagarudong gatang mo. Kasla ko man naman na di mall. Mano ate kastoyo ma'am, bagada presyo na. Gaputa hangkuhan sinaba di presyo, hangko kaya nga abutin. Hamolan. Tapos to talikodan, ibagada nga, aginda damag, bilagan ti kwartana. Ay, maday. Mayat lang ko mano. Magitikas dyan. Mayat ko mano, awanti mo na nga nagatang ta sakto yan. Kuma. Ki, damit no ka no, dadumat ta, no, tungtong kayo, di ba? No, kasanaw nga idalan. Hamit nga anytime ket dati kwarta maya. Kailangan mga pag-ipunan. No, danto ti ipunin. O why not? O di gatangin. Sa kati aging choir, isungar nga aging choir ka ta, kitam nagsinabat kayo. Kino kaya mo lang di presyo nga gatad nga choir, itidak. Ano nang unay para king kaka. Kung mat akarapatam ti agatras, at least awan pa iti impangakong nga alam, naging choir ka lang. Siguro ti totoo nga pinagbiag ki talaga mapaspasamak day tayo. Una, Adol tanlikodan. Ado? Pati ti pinagpadar mo balay kay uri tinlikodan ka, adol tati mangmanggig mo ya. Ado, Nga nga ti kayat da, no nag-inquire ka, lai mo. awanin, ako mangmanggag ko tatanta, nalpas ti bala, hindi patpatadar magadangang kumalpas. Kas pangargan, no, galakalugan, syempre, kailangan ilagin kwarda ita Tano mamamot no, kasano ti pinangidalan na, alangan naging kwarda jingal daw, walay masigidan. Ngayong agita nga mangmanggag mo, aramid nga inspirasyon, kasla kanya kagidyan ng nanggag ko, naramid kong inspirasyon, imbaga da din una kanya nga, ata, makapabalay, aji tupay proud, hana kaya. Adda nga ta milyon na. Kunhada, diba? Inaramid ko amin nga inspirasyon ajay tapno patunayan nga haangag pay so gijay kwada. Success is the best revenge. Paiso da ita. Aramidin ta nga inspirasyon, nagiti basher tayo. Nagiti negative nga tao nga tila da may sawsawang ti ngiwat da. May nasama dagay majiya. Nasakit mi lang gayam direk na nga mamamya. Kinaging kwarta lang mo. Nag-inquire ka lang. Siyempre, agdamag ka niya talaga. Kikunada Nga sige da nga magatang. Kikunada mo nga free to inquire. Dan sabit ang matima ko nang inquire aya. Napintas nga tala aji nga dagata along the highway asidig ti SM. Buwan napintas ta highway kitday. Yung aji garaw, siyempre nag-inquire ka. Amo lang naala jay daga. Ki talikodan, adami may sawsawang dan. Maditikas dyan. Yung uripekas di akot, baybaantan Nyang ingarod, dami nagatang tanga dagat tuya. Nasakit lang ti baro kong ba mo. I-kuam latatan, i-kararag mo latakin ni Apo. Dan tulat ta man Dan tulat ta.